Ja naravno da jesam spreman, ali ta pitanja nismo pokretali. U svakom slučaju, vi znate da se Aleksandar Vučić bavi i pitanjima koordinacije službe bezbednosti i koordinacije policije, tužilaštva, da je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. I u tom smislu ja kao ministar unutrašnjih poslova sam imao adekvatnu saradnju sa njim i mislim da tu saradnju treba da nastavimo i dalje. Kad je reč o tome, to nije nikakva sporna tema, o njoj se može razgovarati. Isto tako ne vidim da to predstavlja problem u smislu obavljanja tog posla. Takođe, ovde se pokazalo na primjeru da možemo da predložimo suštinske i temeljne promene. Suštinske i temeljne promene će sigurno biti i vezano za odnos prema radu, odnos prema funkcijama. Pokazalo se da ne postoji nesmenljivi pojedinci. Ja sam, kao što znate, bio ministar unutrašnjih poslova 4 godine, 5 godina, za to vreme ministarstvo bilo najbolje u vladi Republike Srbije i nije sporno ni da se o tome razgovara, ali to pitanje nismo postavljali u međusobnim razgovorima, iako sam i to pitao. U svakom slučaju, to je stvar dogovora. Nikakvih problema tu nema među nama.